If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. A whai e wha maua lalo lo unu ue ua tā ua I lo ingoa ma lātou tatalo ma sā ili a te au ma liliu ese yo lātou wala leanga. Ono o wha alongo ai lea mai le langi ma wha maa ngalo ya lātou wangasala ma wha aola ina lo lātou nuu. O ma fau ai le nei vai aso. Ono le wha mai o le misela o lo I Samoa. Ai ma le whanau noa nisi fo I o whanau ia ua whapeona whanau lātou soifua. Ono manatua leo le fwai upu leo te fia whaasoa ai. O le fwai mai le fio ngā lea tua. O na tangata. O mai a whai e wha maua lalo lo unu ue. Ua tā ua I lo ingoa ma lātou tatalo ma sā ili a te au. Ma liliu ese yo lātou wala leanga. Ono o whaalongo ai lea mai le langi ma wha maa ngalo ia lātou wangasala ma wha aola ina lo lātou nuu. E tasi ale tali e mawhai ona whai mea umanei o le atua I le tatalo. Ia au te langona fo I lo whaanonoa I lo whaalongo atunga. Ua tua ia oma le atua whaapeo le fina ngalo o le atua le ua maali liu e tangata o le fina ngalo o le atua le uma mai ia le mai o le misela. Let's set the record straight. The devil is a liar. O mai umai mai le ti apolo ele mai le atua. O le atua ele se atua fasio tangata. Wala na saule wha mai a Samoa ma ele o le atua. O totono le tuspa ia. O le atua. Ele o io se atua o le lalolangi le nei. Jehovah. Le lau tango la ua tufai upu e lango ai lea le vaenga wo fai atu ai. Fa mai le tala Paulo. I le tusi nā korinito I lungo le tātou screen. Fa mai. O ai wa whaapongi sā e le atua o le lalo langi le nei o lātou mata. Fa mai le tala Paulo. O ai la wakanga o le atua o le lalo langi nei whaapongi sā o lātou mata. O ai le atua la tanoi Paulo fai upu le korinito. O le tala no ti Apolo. Fa mai le apostolo Paulo le na mai le tala le ia tātou le o mainu ese. Fa mai o Satani. O io le atua o le lalo langi le nei. O la lai run el ti Apolo me o le lalo langi le nei. E o ai a Yesu o le alo le atua na saufa marita la Yesu for mai. The prince of this world will come and he has nothing in me. Na whaatusa Yesu le ti Apolo le perenisio le lalo langi le nei. Mea le nai ala iona tā ua tuspa ia o Satani o io le ali o le nei lalo langi. O le atua la. E sa o e pule le atua I mea uma. Ai le o pule le atua le lalo langi le nei. O tanga watu se whaatita inga. O nei niusila, e ele fale, e ele fale mate rente molo tōlua. O le fale le nā, wa uma e iaile le nōre, e le tangata e ona le fale. A lala ua saini ele mākong kalake fo ilele, o lala ua mano nofo I le fale. E mo ia lao le landlord e ona le fale, a ele o toi pule le landlord, o laua pule I maa ua le na saini ele whiangainga. E sa wala le landlord, e le mawhai e le landlord na sa wana ia alu tono fale laku fixe mea. E le isa na pule. Ona foi o laua uma na saini ele whiangainga. E pule I maa ua le taimi le mate nofo lisia, E saula le landlord, a mana o le landlord e whaise mea. E sau e ui mai sesio maa ua, e sau whaanoi mua mai, fia lako e whaile sink. Po o sesi foi o maa ua, a whaite ua leanga le mōli, pe eise me leanga te tono le fale. O te vala au lia ina le landlord e sau. Landlord sau e whaile mea le ua leanga. O lala ua o a vele talo sanga le landlord, e whaatanga ina I to tono le fale. Whaape nā fo ila le atua. O le atua, o ia e peo se landlord o laulangi nei, e o ia ona le laulangi. A o lai lisi e tutonu le tangata, lisi e marti Apolo. O la fo ile pule le ti Apolo tutongu ma le pule tangata. E pau ala le mea mawhai ei ona sau le atua le laulangi. Pe a tatalo le tangata. So o se mea lava, e le mawhaina sau le atua sau tutonu le laulangi, e au noa ma le tatalo le tangata. Prayer or praying is giving God the legal rights to come into this world.
o le tatalo we avea le whaatananga I le atua e sau e tono laulangi nei wa leva na mana o le atua e whaamalo lo tangata Samoa ai whamaritala le tuspa I o maritala le atua ua whano o tangata ono le ai o se malamalama mai people perish because of the lack of knowledge. Ele o mai le atua wa whano o tangata ono o te leo iai o la iai le atua a la lava e whano tangata e sea ona ele o ilua tangata o la e whaatali le atua se I tatalo tu ia te ia wha maua lalo na latu lolo nga ia e va ese uma mai va ese uma mea lai tutupu tangata Samoa to se mea lava lo a inga so o se taimi lava e mana o ile atua e whaise me larolangi na mana o le atua e ta ofi le timu sau le atua whaia Elia kakalo me kia o ta ofi le timu e se aia ringa whai le atua tangata ona fo ina o le tangata ila na pule larolangi na te whaatanga le atua sau fo le atua mana o le atua tu ta ofi le timu sau whaia Elia kakalo me kia o ka ofi le kimu koe kakalo Elia ka ofi le atua le timu e sau le atua whai le tangata ya e vatu le whaatangana ia te ia e sau e whaise mele tono larolangi wa leva lana mana o le atua e whaamalo lo o matangi ma wha e leni mea mai le atua fa mai le tala tuspa I o lai e oi le fofoanga tala aroma the creation is groaning o lai oi ese a wama tua larolangi a wha ma mei nei ongo le tau o le mea lana le tano mai e na o le atua lava lai ma whaina fixinga mea ia ai whaato a ma whai ana sau le atua pe a tatalo oe mau Tātou tatalo, give God invitation, invite le atua e sau e whaamalo lo takata Samoa, invite le atua e sau e va ese mai, va ese le misela, va ese ia mea mala ma tūranga uma, invite le atua e sau, ona foi o lai rane le ti Apollo lololangi, le whamaritala Apollo, o ai wa whaapongi sa e le atua o le nei lololangi o la tō mata, the devil, he is running a lot of things evil, mea leanga umai nei, o le otia o le whai mai o fina ngalo leo le atua, e le whasio tangata le atua. God is a good God. Ele lei le atua. Ale lei o le atua, ale anga o te Apollo, simple as that. The Bible says God is good and his mercy endureth forever. Ele lei, ele lei, ele lei, ele lei, te whai atu ia te oi. Ele lei le atua. E matua I sili ese e alofa le atua e le mana o le atua e oti se tamaititi e le mana o le atua e te mai le misela. That's not God's will. The devil is a liar. He come to steal, kill and destroy. And the Bible says Jesus come to give you life and life more abundantly. Whamanuia le atua ia te oi te talo tu ia te oi tangata uma Samoa uma tātou whaamawala lalo I le atua. Tātou tatalo e whaatanga le atua sau e ese mai o loo whaapeo nei lunga o le tātou atunu. Va ese ni mala manifetu. Give God the legal right to come and do something in your life. E le mawhai fo I le atua o na saua whaise mei lo langa se ilonga lava te wala auria le atua. Se ilonga lava te wala auria le atua. Whaamanuia le atua I lo ola tatalo. Pray, pray, pray. Tatalo, tatalo, tatalo. I le suafo Yesu. Amen. E tātou toi whelo ai.